Umurage community twongeye kubasuhuza tubashimira uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero dushimiye abantu bakomeje gukora subscribe kuri channel yacu, kandi tujya tubashimira uburyo mujya mutanga ibitekerezo mu mwanya wahariwe comment. Ibyo ngibyo turabashimira, kandi tujya tubona abantu bajya basangiza abandi inkuru zacu z'umurage community. Ibyo nabyo turabibashimira cyane cyane ko tubafata nk'ab'igiciro umunsi ku wundi. Tujya tubazirikana abakomeje kudusengera namwe kugira ngo tubashe kugera ku byo twiyemeje. Imana ikomeze kubaha umugisha, natwe iteka tuzajya tubazirikana nk'uko twiyemeje. Umurage community, the voice of vulnerables. Imana ikomeze kubagira neza. Tuzajya dukomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye, abo mu ntara zitandukanye, mu Burasirazuba, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, mu mujyi wa Kigali. Mwese turabazirikana, nta n'umwe tutazirikana. Imana ikomeze kubaha umugisha. Hanyuma rero uyu munsi wa none turi bubaganirize cyane ku itabi, dushimira leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose ishyira imbaraga mu kurwanya cyangwa se mu kugabanya uburyo itabi rikoreshwa mu gihugu cyacu, harimo nko kuba itabi riba ryanditseho ko ryica, nubwo abantu babirengaho bakarinywa, ariko ntekereza ko buri muntu wese unywa itabi aba azi neza ingaruka rishobora kugira ku mubiri we ndetse no ku buzima bwe. Uzasanga rero itabi muri bino bihugu byacu bya Afurika niho muri iyi minsi ubwiyongere bw'itabi cyangwa se ubwiyongere bwo kunywa itabi bukomeje kugenda buzamuka, mu gihe mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bihugu by'i Burayi ndetse na Amerika itabi ririmo kugenda rigabanuka cyane. Ariyo mpamvu twayemeje kubageza iki kiganiro. Nyamara uzasanga n'ubundi Amerika ndetse n'Ubwongereza n'ibindi bihugu ari byo bikora itabi ryinshi, ariko inganda zikaba zarimukiye mu gihugu cya Afurika. Iyi nkuru rero dukesha igihe.com igaragaza impungenge cyane cyane ku mugambi wari ugamije kongera abanywi b'itabi mu bihugu birimo n'u Rwanda. Ahangaha nk'uko tubizi, itabi riri kugenda rita agaciro mu bihugu cyane cyane byateye imbere, cyane cyane nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzasanga konsomasiyo cyangwa se uburyo rikoreshwa itabi kuri 50%. Abaturage mu mwaka w'1990 usanga 50% by'abaturage batuye kiriya gihugu bakoresha itabi, mu gihe uyu munsi wa none tuvugana uburyo itabi rikoreshwa bigeze ku kigero cya 13%. Ahangaha murumva ko habaye igabanuka rikomeye cyane, ariko igitangaje ubucuruzi bwaryo ntabwo bwigeze bukomwa mu nkokora nuko kugabanuka, cyane cyane ko ahubwo iyo urebye imibare igaragaza ko bwazamutse ku kigero kigeze kuri 2.5%, kandi bikagaragaza ko ubwo bucuruzi buzakomeza kuzamuka cyane cyane ko hari icyo bita igenagaciro ry'ubwo bucuruzi, mu buryo bugaragaza ko mu mwaka wa 2025 buzaba bugeze kuri 88.18 amadolari, miliyari 888. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Ahangaha ariko icyatumye ubwo bucuruzi bukomeza gutera imbere, nyamara ugasanga wenda kuri ariya masoko yo muri bihugu by'i Burayi na za Amerika batagikoresha itabi cyane, ziriya nganda zo muri biriya bihugu zo zahinduye umuvuno, biba ngombwa ko isoko rya Afurika niryo riri gukoreshwa cyane. No muri Amerika y'Epfo birumvikana, za Brazil, za Colombia, za Argentine ndetse n'ibihugu byo muri Aziya. Ahangaha muri bya bihugu twavuze biri gutera imbere, itabi uburyo rikoreshwa buri kugabanuka cyane, ariko ugasanga mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, urugero nk'iyo tuvuze muri Afurika no muri Aziya, ubwo bucuruzi iyo urebye kuva mu mwaka wa 2005 bwiyongero 11.18%. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko nibura abantu barenga 70%, ikintu kibabaje
mu bantu miliyari 1.1 z'abantu banywa itabi ku isi yose bari muri biriya bihugu. Ahangaha rero hari ikigo kizwi cyane mu gukwirakwiza ubucuruzi bw'itabi gifite n'inganda nyinshi cyitwa British American Tobacco BAT. Birumvikana ni ikigo gihuriyeho n'Ubwongereza ndetse na Amerika, kikaba kiharira nibura 12.2% by'ubucuruzi bwose bw'itabi ku rwego rw'isi, kandi iki kigo kikaba cyaratangiye mu mwaka w'1992. Gifite amashami mu bigo byinshi cyane aho birenga 170 ku isi hose. Muri ibyo bihugu hakaba harimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ho hari BAT Rwanda. Ahangaha iyo urebye kuva mu mwaka w'1990 umubare w'abantu bakoresha itabi wagiye utangira kugabanuka muri biriya bihugu bikomeye cyangwa se byateye imbere. Icyo gihugu nibwo biriya bigo cyane kiriya BAT cyavuzwe hejuru nibwo cyashyize imbaraga cyane kwinjirira isoko rya Afurika harimo n'u Rwanda. Ahangaha kuko babonaga ko ari bwo buryo bwo gukomeza gushaka iterambere ryazaza ry'icyo kigo. Kandi mu bigaragara hari umugabo witwa Berry Bramley, akaba yarahoze ari umuyobozi mu minsi yashize w'iki kigo bita BAT. Niwe wigeze kuvuga ko biteze kuzamura ubucuruzi bwaho cyangwa se kubuzahurira muri Afurika, bagaragaza ko isoko rya Afurika ariho ubwo bucuruzi bagifite amahirwe. Ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda rero iyo urebye ishusho y'ubwo bucuruzi bw'itabi uzasanga imibare iki kigo gitanga amakuru ku buryo itabi rikoreshwa cyitwa Tobacco Atlas mu mwaka wa 2015 cyagaragaza ko nibura mu gihugu cy'u Rwanda hari abantu bageze ku 300,000 cyane, abenshi bakaba ari abagabo bakoresha itabi cyane buri munsi anywa itabi. Iki kigo kandi cyagaragazaga ko nibura abantu b'igitsina gabo bafite imyaka nibura igera kuri 15 kuzamura hejuru, nibura 12.4% byabo banywa itabi. Kandi kagaragaza ko mu mwaka wa 2014 igihugu cyacu cy'u Rwanda umusaruro warwo w'itabi wabarirwaga muri toni zigeze muri 5, ndetse ni ukuvuga ngo 0.24 by'ubutaka by'u Rwanda byahingwagamo itabi. Rero imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare cyangwa se cya statistique kikaba kigaragaza ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2019 igihugu cy'u Rwanda imibare iteye ubwoba ngo rwatumije mu mahanga ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 708,670 by'amadolari y'Amerika. Hakaba harimo ibinyobwa n'itabi bifite agaciro ka miliyoni 642. Rero iyi mibare ikaba inagaragaza ko mu mwaka wa 2016 u Rwanda rwaba rwaratumije mu mahanga itabi rifite agaciro ka miliyari 3,138 by'amadolari by'amanyarwanda. Bikaba bigaragara ko u Rwanda itabi byinshi bakoresha riva muri Kenya, Zimbabwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania. Mu gihe mu mwaka wa 2017 u Rwanda rwaba rwaratumije mu bihugu nka Kenya, Zimbabwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itabi rifite agaciro ka miliyari 2,985 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2018 aya mafaranga yariyongereye yikuba hafi kabiri agera kuri miliyari 4,048 by'amanyarwanda. Mu gihe mu mwaka wa 2019 agaciro k'itabi u Rwanda rutumiza amahanga kageze kuri miliyari 3,578 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe mu mwaka wa 2020 kaje kuzamuka kagera kuri miliyari 3,578. Ndumva hano ari kimwe. Ahangaha rero itabi riri mu bintu byinjizwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyane, ariko nanone rikinjiriza u Rwanda amafaranga menshi, cyane iyo urebye mu bintu byoherezwa mu mahanga cyane usanga itabi riza mu bintu byinjiza amafaranga menshi. Aho nko mu mwaka wa 2019 mu Rwanda u Rwanda rwohereje muri rusange itabi n'ibinyobwa bifite agaciro k'ibihumbi 480 by'amadolari, mu gihe rwinjije miliyoni
516 by'amadolari avuye mu itabi n'ibinyobwa rwaba rwaragurisha mu mahanga, narwo ariko rukaba rwarabikuye mu bihugu bitandukanye. Ahangaha mu bihembwe bitatu by'umwaka wa 2020 twumvikane ko ahangaha ubucuruzi bw'itabi n'ibinyobwa byarinjije u Rwanda miliyoni 266 z'amadolari. Aha rero ubucuruzi bw'itabi mu Rwanda hanini bukorwa n'ikigo mpuzamahanga cy'Abongereza nk'uko twabivuze cyitwa British American Tobacco. BAT kikaba gikora ubwoko butandukanye bw'itabi, cyane cyane hari itabi rizwi mu Rwanda ryitwa Intore, hari iryitwa Dunil, hari Impara na SM. Ahangaha ariko nubwo iki gicuruzwa gitanga amafaranga menshi cyane, ahangaha kigira ingaruka ku bantu barinywa ndetse n'ahantu bagiye barinywera rigira ingaruka. Aha niyo mpamvu haba harashyizweho itegeko rigamije kurengera ubuzima bw'abantu batanywa itabi no kumenyekanisha ububi bw'itabi n'ibirikomokaho, ndetse no gushishikariza abantu barinywa kurireka, no gushyiraho uburyo abarinywa n'abaricuruza bagomba kwitwara bitabangamiye ubuzima rusange bw'abaturage n'ibindi. Ahangaha nk'u Rwanda birabujijwe ko itabi rinywebwa n'umwana uri munsi y'imyaka 18 igihe n'itegeko ry'u Rwanda, kandi amategeko y'u Rwanda ateganya ko amasegereti cyangwa itabi ricuruzwa ku isoko ry'imbere mu gihugu ridashobora kugira ibi bipimo bikurikira: hari miligarama 15 y'iyo bita godro, hakaba ku isegereti imwe, na miligarama 1.5 ya nikotine ku isegereti, ndetse na miligarama 15 y'iyo bita monoxide de carbone ku isegereti imwe. Ibi ni ibinyabutabire bigize itabi. Ahangaha rero BAT kiriya kigo, reka tubabwire uburyo kigaruriye amasoko arimo n'isoko ry'u Rwanda. Ahangaha kugira ngo iki kigo kibashe kwigarurira isoko ry'itabi ku mugabane wa Afurika, birumvikana byabasabye gukoresha imbaraga nyinshi cyane, ariko bakora mu buryo burenze ubwo bemererwa n'amategeko. Aho hari raporo y'umuryango bita Stop waba ukurikirana ubucuruzi bw'itabi ku rwego rw'isi, ikaba yaragaragaje ko BAT yaba yaragize imyitwarire idasanzwe mu bihe bitandukanye, harimo no gutanga ruswa, kubangamira ibindi bigo bicuruza itabi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kurenga ku mabwiriza y'ubuzima agenga imikoreshereze y'itabi n'ibindi bitandukanye. Kandi iyi raporo ikaba yerekana ko iki kigo cyaba cyarakoresha uburyo bunyuranye mu bihugu bigeze kuri 13 kugira ngo gikomeze kiyobore isoko ry'itabi muri Afurika. Aha nitujya nko mu Rwanda, leta ubwo yari ifite muri gahunda gushyira amabwiriza mashya agenga ikoreshwa ry'itabi, BAT bikaba bivuga ko yaba yarishyuye umuntu utaratangajwe amazina ibihumbi bigeze kuri 20 by'amadolari kugira ngo ayifashe kubona amakuru ari mu nyandiko y'ayo mabwiriza itabi ryaba ryarashyize hanze. Kandi amakuru akaba avuga ko uwo muyobozi yemeye ayo mafaranga, ariko ahakana ko ayo mafaranga yari afitanye isano n'itabi. BAT Rwanda ikaba isanzwe ari cyo kigo cyihariye igice kinini cy'isoko ry'itabi mu Rwanda, aho bikekwa ko abarenga 12% by'abaturage banywa itabi mu buryo buhoraho. Kandi muri rusange imibare y'abakoresha itabi mu Rwanda ikaba iri hasi ugereranyije n'impuzandengo y'ibindi bihugu biri muri Afurika. Muri rusange abantu barenga 500,000 bakaba bakoresha itabi buri munsi mu Rwanda. Murumva ni inkuru ibabaje. Ku 2,100 bakaba bicwa n'ingaruka z'itabi mu Rwanda buri mwaka. Kandi bikaba bigaragara ko u Rwanda ruhomba miliyari 4 na miliyoni 3 mu buvuzi bw'ingaruka z'itabi, ndetse n'igihombo biterwa n'uko abarinywa badatanga umusaruro bagakwiye kuba batanga ku isoko ry'umurimo, dore ko ubushakashatsi bwerekanye ko kunywa itabi bigabanya imyaka 10 mu gihe gisanzwe umuntu yari kuzamara ku isi. Kandi uretse gucuruza itabi, BAT ikaba ikoresha u Rwanda mu bucuruzi bw'itabi mu bindi bihugu biri hafi yarwo, urugero Burundi, aho akaba ariyo mpamvu icyo kigo gishora akayabo mu kumenya icyo leta itekereza mu ikoreshwa ry'itabi mu Rwanda. Ahangaha rero muri rusange ibi bikorwa bikaba binyuranyije n'amategeko byakozwe na BAT, byakorewe mu bihugu birimo u Burundi,
ibirwa bya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Malawi, Sudani, Tanzania, Malawi, Zambia, Afurika y'Epfo n'u Rwanda hakaba harakoreshwaga amafaranga ageze mu 601 y'amadolari mu bikorwa bigera kuri 436. Ahangaha rero abanyafurika bakaba bakwiye guhaguruka mu rwego rwo kurwanya itabi. Ahangaha ni ukuvuga ngo abantu bakurikirana cyane cyane ubucuruzi bw'itabi ku rwego mpuzamahanga bagiye bagaragaza ko umugabane wa Afurika waba warahawe imbaraga n'ibigo bicuruza itabi kubera uburyo abantu bato batuye ku mugabane wa Afurika bakaba aribo bafite amahirwe yo kuzaba abakiriya b'itabi ejo hazaza. Kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura ku bantu bashya bahindura abanywi b'itabi cyangwa se bahinduka abanywi b'itabi 89% baba baratangiye kurinywa bari munsi y'imyaka 25. Bikaba bishimangira ko iyo umuntu atangiye kurinywa akiri muto ari nako yongera ibyago byo guhinduka umunywi waryo burundu. Uyu mugabane kandi bikavugwa ko ukirangwamo ruswa ku rwego rw'ubuyobozi no mu rwego rw'umuntu ku giti cye. Ibyo bigatuma ibigo bicuruza itabi byoroherwa no gutanga ruswa, bityo bigahabwa uburenganzira busesuye bwo kugira ngo bibashe gucuruza itabi ndetse no kwigarurira isoko rya Afurika. Kandi hari n'amakuru yagiye atangwa cyane cyane agaragaza ko itabi rikorerwa muri Afurika ndetse n'irihoherezwa ryaba rifite ikinyabutabire cya nikotine gituma abarikoresha babatwa n'iryo tabi mu buryo bworoshye, biri mu mugambi wo kurushaho kwigarurira abanyafurika. Kandi umuyobozi w'ihuriro nyafurika rigamije kugabanya ikoreshwa ry'itabi akaba ari umunyanijeriya bita Akinodi Oluwafemi, niwe wavuze ko Afurika ikwiye kwigira hamwe uburyo bwo kuburizamo abantu bakora itabi n'abashaka guhindura Afurika indiri y'itabi ndetse n'abashaka gukora ibitemewe n'amategeko mu rwego rwo kwigarurira isoko rya Afurika. Rero ikigo BET n'ibindi bigo bikaba bishinzwe gukora ibikorwa birimo kwamamaza itabi mu mashuri no kwamamaza mu buryo butemewe n'amategeko cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Kandi abaturage bo mu bihugu bya Afurika bakaba babona ubutumwa bwamamaza itabi inshuro 81 zirenze z'abaturage bo ku yindi migabane. Umushakashatsi mu kigo gikora ubushakashatsi ku ikoreshwa ry'itabi muri kaminuza bita BAS akaba yaravuze ko leta z'ibihugu bya Afurika zikwiye gushyira imbaraga mu kugenzura uburyo bwo kwamamaza itabi ndetse hakitabwa ku bikorwa bigendera ku mategeko mpuzamahanga. Hakaba hari kandi mu rwego rw'isi uburyo amatabi acuruzwa yose angana na miliyari 600 miliyoni ku mwaka, bivuze ko amatabi miliyari 18 acuruzwa ku munsi. Ahangaha rero birakwiye ko abantu bafata ingamba ku ikoreshwa ry'itabi n'uburyo bwo kurireka, cyane cyane ko itabi ni ikiyobyabwenge kigira ingaruka ku bantu, kikaba cyangiza ibihaha ndetse n'izindi ngaruka zitandukanye nk'uko byavuzwe hejuru. Buri muntu wese akwiye gutekereza uburyo yarekamo itabi ku bantu barinywa, kandi leta zo muri Afurika zigashishikazwa no kugira ngo abanyafurika be kuba imbata y'itabi ahubwo babashe kureka itabi. Ibyo bizatuma urubyiruko rwabaye imbata y'itabi barireka, kandi uretse n'ibyo bizatuma ari amafaranga twavuze akoreshwa mu kurwanya ingaruka zituruka ku itabi agira ibindi akora ku mugabane wa Afurika. Ese we waba unywa itabi? Ese hari mugenzi wawe uzi kunywa itabi? Inama nakugira niyo kumushishikariza kurireka, cyangwa se nawe ukarireka. Umurage community nicyo twahamagariwe. Murakoze cyane, Imana ibuhe umugisha. Yari Obededom Frodwari, Umurage community. Ciao ciao.